alam na ng live, kung memang langsung melalui mekanik do YouTube na eh. Ya, mari kita saksikan. Ini dia. Ya. Imajinasi bahwa Putri Kayangan turun dari benua atas. Inilah tortornya Putri Kayangan melalui tortor ini turun dari Kayangan menuju Tala Ujung Buli. Itulah kira-kira bayangan gambaran kami. Ya. Mabuka pakyan na bimay halagi. Na yung bukon na makapakyan na nagmarini mahalagi marami sa una. Ay buka be, pakyan na yun. Ay pakyan na yun, habong-habong na kamang rajay ng Suribaya. Yeah.
di bayan, reforma mo ko.